Me dey Isaac Odwampo, obetumi afem the great ampo mbrembren. Wonu me nka mo ni ehwe too much G8. Too much G8. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. Ekesikapa ena mutimini na kana wahala dwumadie ena wani eguso a wo hwemunim se meji adwase dia na chese ensemu a ekotwi ekobremai ena mede eba abesom ahwefo ene etiefo ama won so adwentwa wo fansem no hodo watimi ede atu eye edwa ene dayi de eye abranti adodo na ede nim ni se Bukom Banku Ghanaian boxer wa babonten ene eye abaya ne din ede Afia Schwar wo de eye enhihye bia babegu eya apono so e de ama abaya ne sesa abaya no etimi ma evidence na otimi de nhihye a wo de abegu apono so no otimi e kire ne se de wo ka no ehun results ana ehun muaye eni nko ade a wo no eye Bukom Banku a wo ye sympathizer e de ema edonkum a wo ma hye beje fie me kire eye NDC amanyoko no no wo besesa every hono aba eye MPP amanyoko no emu na ebusuafo ni nyina eye se munim se eye yeni aba Afia Schwar ne yenim dada ana say nyanenti yes wo no de NDC amanyoko no ena wo mu a chese wadi djuma ene campaigns ne mu akọ ne bade wa ye bebre e de ama eye amanyoko eno na enum na nansei entem chese wantwi bi a ekọ so ewo wo ne mesball ne na fofo bi no mu entem no mu no de hu ya ne sei ni abai etwa uten ze wo no eye na nado a na wo to e de ama ne campaign ahodro e de wo ye bi e de ema ye mampanyi His Excellency Nana Adodankwa Ekufu Ado na ni nyina na wo ye eye campaign e de ama no na nkofo busa ne se na maami e de nti kra mpo na ma wa free NDC wa ba MPP eye sika ye de ama wo nti ana de na wo hwehwe no wo NDC no won sentimi anka enu nti na eye MPP for de ma wo de wo ba na no se e ka sika nko ade ka mempe me ba bi ntina eka sika nko ade enka me baby ena be party no na emmom ye mampanyi His Excellency Nana Adodankwa Ekufu Ado ni free SHL se ode aba ama ene dey mensuso memma eye James and John wo monsuso etimi akobie eno enti no ena me de mehu foso de we ye mampanyi eso ene adwempa ni tirimo Paul wo ma oman Ghana no eno ti na me se ye nto aba ma no because ye mampanyi ka ye na dodo na afro se wontimi enye na suso wa ye amene memma etimi enya bidia ene adenti ena mento emfa emanu to obi a obetina baabi akase eyesika ayede amame adai NDC so so omuni sika obetimi di amame na ni nyina na tese yenua ba eye Afia Schwar woka e de to say eye ye mampanyi wa ya de ese na fatente wo say yenye de yenkoso ento eye aba emfa emanu ente no wonam ogina baabi a pinsie so baabi ne na sente kwa campaign na ekoso wo se waje eye ne party colors yi na ne wodimu na ne tese wo komirika na wo nam hanu wo yesi just wo all chirese wo no so no wo eye ehonom na no na chese mechemu am eye NDC sympathizer eye Bukom Banku no edi atu edwa ese se die free SHS no na na ma no wo mu awie wo ma twro eye wo mu ensohwe no awie na ebie mu ensoso no wo mu ensohwe na wo mu twro awie ye na kura ni nyame anim ni nyame ya adom ama wo mu results etimi aba bepie mu kama ede ama eye wo bibia ene wo mu bose wo mu so mu twedwado etwa ejado enti se eye no kura se wo ma no free SHS no eboa wo mu na sem ene wo mutimi nya 2 BC mpo wo mo results mu a wo no eye Bukom Banku obeda na free NDC aba MPP no wo hunu se eye free SHS no eboa na sei ene wo de ekokoto eye ni page eso chese ofa eye Afia Schwar picture ene eye ne mano emienra na omugina ne nche ene caption ye ewo eye eso ese free SHS ambassador. What did your twins get for WASSCE after enjoying free SHS? If both of them got even 2 Bs each in their individual results, I will vote for Nana Ado. We ene eye Bukom Banku ne sema wadi etu eja
say ye wo mu bia James nya 2 beats na ebiem so no ye John so enya 2 beats dia wo no Bukom Banku no ebetimi asesa na adwen say want to ever emma ye mampanyi his excellency Nana Addo Dankwa Akufo Addo na abusia form ebra wodi nsem we etu edwa ewie ye die Yemi aba Afia Schwar emba ye ememe yi ano anase wo meme kasa ye emfa ho se ye ne ma no etimi nya 2 beats wo mu anase wo mfa kwada no resource ememe to eye abonten na no na ebinumo kasa hwe wo bia NDC moja ewo ni mu de ewo ni mu emfa ho ne se de wo be ye no the created monkey is still a monkey eti no ye ni kwan se Yemi aba Afia Schwar why na dwumpo so wo de kwada no results baba be chira brand because about what that edra enya de say wo di na chie no akọ police station so won to aba no won hwe say de etenti mani emfi ono na ebiemo ebinom so ka say ehunhia wo famra because ono na say wo bo mampanya ba so say first teachers why ade nti say why ade na say no kre say why ade dia say na kwada no etimi twa say de say na efata dia ene hu be hia so do mo results e ba beto abonten na abusia so the results ne ba beto abonten eno na be kire say mampanyi first teachers ne edimu na say endimu because results be braba ene doso ene bi wo si wo ene ebi susu de F9 susu F in chains obi susu enya enti depend akwala no anase mampanyi ni su kwa wode baaye no enu nti ene be ma akwala na fairly anase enu nti ene be ma akwada no aye de apase de Bukom Banku kan wo stand se wo kasa ensem no na ehun ya se Afia Schwar wode akwada no results e be ba be kire abrantie na nam abusia fofo wadwentwa wo fa ensem yi ho ebra e wo too much GH comment section ebiemu enso so no obetimi like videos na wa share obetimi follow yes so e wo IG page atuma GH_ and a Facebook so too much GH meeting at the Equiasi Kapa that's the name you besane share makramo too much GH. We boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH. Too much GH. Me did say Japan. A prepare and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody debia. Madam I say love you. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH. And you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.